Anya laki din! Bangos! Gumatang kayo ni ti Bangos! Bangos! Tilapia! Matang kayo ni Tilapia! Pigsaan mo't ang nagpukaw lakay! Sika lang mo't di makangkang itipukaw mo! Matingarap ti karabukob ko bakit? Di makapukaw. Pigsaan! Tapno dito ti paggatangan dagiti tao! Bangos! Ay gumatang kayo ni ti Bangos! Asan? Di manang Clarita na dyan. Nay, isong agpaisong. Apay, papanan na nga ta? Nay. Napan mo ti jay sa bali apistaw. Nay, apay nga'y? Amo na mo't ngaglaklako ta dito eh. Nay, matgatang iti Bangos kung Tilapia jay sa bali apistaw. Anya mo't ni Manang. Apay nga iti sa bali ti paggatangan na nga'y. Ay, aguray ka takasaritak man. Oh, ipukaw mo ti panaglakom iti Bangos Bangos, yung Tilapia, may kayong gumatang. Ay, pigpigsaam! Kita man, sa balin tinapan naggatangan ni Manang Clarita. Ay, nasakit nga ron ti karabukob kong agpukaw. Bangos! Tilapia! Manang Clarita! Manang! Oh, ason, apay? Anya kamutan. Apay nga ijay pa'y sa bali apwesto tinaggatangam. Amumat nga aglaklako kami dito'y kanilakay ko. Linabsampay matipwesto na eh. Kita man ti mata dagi talakuyo, naglalabaga, puro nalaas dagi talakuyo. Anya mutan. Nalaas aya kat kaidil-deliver dalaang mat kadagitoy. Kita ane, Oh, nagmayat ti asang da. Nabnabyag pa'y dagiti daduma. Oh, agkukulagtit pa'y dagiti tilapia. Gan maysa, jak kayat ti agsida itinalaas. Tamom, Ay, jak pa amaw. naipromote akon. Supervisor akon, ijay kumpanyami. Aglugan kan ba kahit? Agawit tan. Ay nalakay, saan kon abagay ti aglogan iti motor ita, ta supervisor akon. Ni, anyang iti bagay mo pagluganan. Siyempre, kutsi mo ta. Ay kat mga lata iti kutsi, ano kayat mo? Supervisor iti dakkel a kumpanya. Aglugan laang iti motor. Ay ba na niya? Madi akitaan ba kahit? Sige, inton bigat. Intamang kita iti kutsi agatangan ta. Medyo nagatil to'y karabukob ko bakit? Yay sama ng aming kapupukaw ko iti Bangos! Tilapia! Ay, kat saan kan nga agpukaw Tagiduldulin tan kadagiti lakot Awanin ti taong aggatang. Ay, kahit anya timbaga ni Manang mo itay, nagsarita kayo. Yak unay nangagkay. Naipromote ka no? Ison ti supervisor iti kumpanyada. Ay na, nagmayatay. Kaya nasa wain, di makal mo ti sweldonan. Katuan iso siguro asabali tinaggatangan na. Takayat na jay nangina. Kahit di ka umapal ka ni Manang mo. Nag-squee lang aming. Saan nakasking ka, nakiasawa ka adagos. Inaram na magayam. Nakalpasak mo't no di inaram. Ay, nagswerte ni Manang mo. Sa bali mo tinaggatangan na itay. Nalaos ka no, dagiti lakot Anya, nalaos nga. Saan mo ta? Naipromote lang. Sa bali mo't tinaggatangan na. Ay, ibagak to da ito, ikan ni Nanang. Lakay, dumagas ta ijay ayan ni Nanang. Anya? Kunak, dumagas ta ijay balay ni Nanang. Rapiin, lutuan ta pa, tiginatang ta si Daen. Kat mabita lang ipadamag ko lang kan kuha na ti pan nakapromote ko. Hay, naglaingan to'y anak ko. Manuatawon mo pa'y lang, ije kumpanya, agam na promote kan adagos. Wan nga rod, Nanang. Akat, mano nga yan ti swil daw.
Ay, kat na triple matin, ananang. Ay, congrats, anak ko. Nagmayatan na denggan. Day tala ang ti umay ko ibagakin ka, nanang. Iso adim magasak. O sige tanay, urayan nak nila kay ko ijerwar. Clarita, anak ko. Apay, nanang. Ikan naktumot nga rod, iti paggatang ko iti agas ko Ay, sus, jak pa'y nauawat ni sweldok. Daw-dawatan na ka, nanang. Nanang! Woo! Nanang! Nanang! Adak, dito'y kusina. Nanang! Apayakas dyan ni Manang Clarita? Apay manan aya. Ay, sa bali mo't tan tinaggatangan na iti bangus kan tilapia. Iti mo't tan bangir a pwesto. Sapay saan nga agpatawar day jay. Ijay akin igid a pwisto, tidakdak matam. Nanang! Napintas kan nalinis nga men, jay pwisto ijay. Adda tawa na asarmeng. Anya? Ka nadamag mo ka din, ana i-promote ni manang mo ka supervisor. Gagangay, abiro ka naman aji na pintas kan nalinis a paggatangan. Supervisor nga ron. Ay ko, isuha. Saan mo ka din nga apalan ni manang mo? Apalak ayamot. Mas dawak lang Tas sa balikit din tinaggatangan na. Saan ka kadi amaragsakan a supervisoran ni manang mo? Siyempre, maragsakan na sige, mapan kami nga rudeng kanila kay ko. Tagla ko kami manan. Ay wan gayam nanang. Mano da ito, anak ko? Sangaribo nanang. Igatang mo iti agas, kan dagiti kayat mo akanan. Nagsaya atan to, anak ko. Saan amang liway amang tadkanyak iti kwarta? Mala, mapan kayo nga rudan. Uy, nagmayatan nga imaniho da ito'y paro alugan tabakay. Wala kay, saan anataltag unay no adda ba to amadalanam? Ilabas tayo iti babalay kadag iti kakabagyan tayo. Pusinaan tayo da. Tapno makita da nga adda barbaro alugan ta. Una, ay nga, lakay, mahulugan ta nga taday tulugan iti binulan. Paikit din asan ka nagdakkel ti swildom. Sa bagay mo't kit di Kinunam asaan ang maibagay iti supervisor akasken ka ngaglugan iti karag-karag a motor. Oh. Siyempre ay, lakay, agbusina ka. Apay mo? Balay ti kasinsin ko day malabsan ta. Uy no? Ay na, Nagpiksa. Uray dala ti malyaw. Uray santang agpukaw, adumoy latagam ti gumatang no kasto yung aldaw ti palinggay bakay. Malako ta amin dagito'y lako ta nga road, lakay. Ay, wen mo ta bakay. Kaawit ta adagaws. Makabuyak mo ta ni titibay. Anak ka nga to, tisaka na bakay. Ay katuan makainanata mo't Ay agbuya tayo kadagiti ubing iti pelikula. Anya nga ti pangrabyan tayo, bakay. Agluto kan tulatan iti pinakbet. Gusto day jayan. Sa bagay, paborito dagiti ubing tinatay. Wen maya ti simple laeng a panagbiag, lakay. Dakkel gaya na talaga ti sweldo ti supervisor ay talaga dakkel alakay. Ay, bakit? Kasusweldo. Mang restaurant ta mamay. Ay katun sa dino ti kayat mo. Ije man met fine dining ako nada. Kat ijay nga rod ati papananta. Tapadasan taman mo't ti mangan ijay. Nagmayat ka ti supervisor ti misis nan. Ay, wow! Agpadpada ti kulor day tabagan sapatos mo, madam. Apay, itakadila ang amakitam dagita. Kasano super duper bongga ka itan, hindi nagbalin ka as supervisor. Ay kat siyempre mo't
Kababain no day tinalakalaang abadbado ti susuot ko. Ay na, abak mo pa iti direktora nagsimple. Ken nalalakalaan ti badbado na. Ay nasa bali kayat ko, daytay saan abasta-basta. Ay nasa bali man ang ti kwintas mo han. Diamanten samet. Oy, nginginaan daytoy a diamante. Ay na, di ka na talaga ma-rich. Mala, pumanaw kan ditoy. Tamapana kun dita office ko. Makapaapal. Branded amin agamit na. Uray saan taan na ipaibos dagiti lakot Dumagas talat ta di tabalay dananang. Tamapan ko bisitaan. Kan ikan iti kwarta na. Kit una, apay di mo ikantisidan na abangaws. Nauma ka nung. Isong enggatanga kon iti karnit man Insarden kon dahito tricycle, iti batog ti balay dananang mo. Umunakan, tas umarunwak tao. Nanang, umay miidagas daytoy si daan a karnit ti manok. Ay na, agyaman balasang ko. Kunak no agsidak manan iti bugong kan mantika ita. Ni manang Clarita ay, pimasyar ka de. Dayday mo takabsat mo. Manipod na i-promote iti nangat nga to a posisyon. Saan mo nga umay dito balay? Busy siguro Kasta nga men no maipromote ka. Manayunan dagiti responsibilidad mo. Kastaya. Kadno triple ka no kat tiswildo na. Ay, nanang. Kat, inikan na ka iti kwarta? Urayak nga raw. Taimbag lang nga igatang ko iti agas ko. Ay, di mon urayan. Ikan kalaangan iti paggatang mo, nanang. Dayta. Umanay mat siguro daytan. Ay, sangaribo manan. Ay na, agyaman balasan ko. Awan ti kwarta me, akas ka ni manang Clarita. Hanggang saan da kay abay-bayan nanang? Dayta nga mintibilin day di tatang, sakbay anatay. Amumot ni manang Clarita dayta. Binilin da kami ni tatang, asaan da kang abay-bayan. Ala, bayamaw ni manang mo. Umay to siguro. Takastay ko nam, busy iti trabaho na. Anya man ang data, ginatang mo? Alahas, lakay, agpapares. Aritos, kwentas, kan bracelet. Gatang kalagatang kadagita. Kadapay maalahas mo at di mo usarin ang nakadulin laang. Anya ngay laangan ti baga dagiti office mate ko. No iso nga iso ti usarak nga alahas. Iso ti papanan amin aswildom na kita gatangam nga alahas. Kas kadapan badaw, bag, kat maidultulin mo't lay balay. Ne, apay nga insardeng mo tilugan, lakay. Ay, awan, sama gasolina nan. Diyak mo nadlawan na ibusan kaya may. Ay. Oh, day tangay agasolinaan. Agpagasolina ta. Ayan ti paggasolina. Awan kwartam? Ay na, sikat edda kwarta na. Driver na laang. Awan mo't kwartak. JETM mo na. Ingka mangirwar. Ay, sige. Ingkan mangirwar. Ay, nakimos ti karga ti ATM mo. Apay anay, boss. Di mo damagan kanyak. Damagam di tabagim. Oy, supervisorak. Di nakpagsawan iti kasta. Irespeto na. Kaya nangipa namin ti kwartam ngay. Diyak nga rod amaw. Dagita suot mo abag, alahas. Day ta kinasosyal mo, tinakaibusan ti kwartam. Kasano nga di paghulog ta dito'y lugan iti binulan. Ayun, anya. Awanin, alaen dan day tulugan no di ta mahulugan. Agsubli ka nga aglugan, iti karag-karag nga aglati amutaw. Lakay! Umay ka man ditoy! Apay aya? Ay, ni manang Clarita. Nakapost mo tan dito yung Facebook. Saan ka nung agbaybayad dito utang na? Ay, sos. Nagutang iti online. Ay, win nga rod. Apay ang nagutang kat nagdakkel mat ti sweldo na. Ado nga min ti baybayadan da. Apay, mo aya makitkita, nag-iipupos ng agkakangina at gatangan na.
Makitkitak aglalay kakmat akanayon. Di pang pangananda, nagningi na restaurant ka dagiti anak na. Nakapos amin. Para lay kakmat kadagiti ipopos na. Da nakamotor asin Martang dito sa sangwanan ti balay. Kita man no asino? Ni Manong may kinimanang Clarita. Na, apay ngay, anak ka motor dalaangan. Ayan ngay, jakutsida. Apay manang, kasla kakaasimot tan tilangam. Ipalawag mo kinkwana ti inararamid mo. Kwang, imado ti utang ko ading ko. Nga uray dakla ipoposan ije Facebook. Ay, iso dyan nakitak anak ka post? Wan, gaputan na nga ton ti posisyon ko. Ginatang ko amin na kayat ko. Alahas, badbado. Ay na, nagngingi na. Kun nangala kami pa iti kotse. Ay, anya laki din na ya. Ay namanang, da kami kanila kay ko, awan ti utang mi. Da kami, simple laeng ti panagbiag mi. Ading ko, pautangan nakman iti pagbayad ko kadagiti daddo mga utang ko. Kasapulan ang mabayadak dagijay, tanay, kababain no ipost da. Anya lakit din day ta nagbanagan ti biyag mo, Clarita. Ay, wan nga rod nanang. Kita man, manipod idi na ipromote ka. Saan kan adim magdagas dito'y balay. Imbag ni ading mo nga ason. Takanayon adumagas. Kan ikanak pa iti si daag kan kwarta. Pasensya kayo nanang. Kasadom nga rod ang mabayadan na kita utang mo ita. Tulungan nak ni ason. Ngimado ti posisyon mo. Ngam imado mo ti utang mo. Ta imado mo ti pakagasgasto sam asaan mo't ka importante. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.